Ya, whawhelo ea tule nei tula fiafi lau whasausaunga Samoa. Whawhelo ea tu fo I paanga masani o le nei pol kalame e awal mai le ala leo ia po le ala ata fo I ale Global Kingdom. Ia whawhelo ea tu fo I le au whinga luenga tofia le tua e o loo whanono manu ia ona o le tua malona finangalo. Ma lo le soifo maua, ma lo le langi mama. Ia e wha awalofa atu I seo tama whale nganga. Lau sunga wha aufo ngasu. Ia e mai se fo I le whalitua ia tise ngasu. Ia o usua au auna fo I whaifi au langolango I lalo le wha malu le alofa tu no I New Zealand nei. Lau sunga tui whaasina mal whaitua. Sunga Johnson malfatua e mai se foi lau sunga peo malfatua ia whawhelo ia tu I lau sunga le pule o le TV lau sunga Mike Pureta e o lo whaatautoina nei Paul Kalame ia pol whaatung sili fo I o tātou TV ia malole saifua malole langi ma ia Samoa ia o lava ia o le amamala o le maave ave whaalanga tā o le fuela belave o le ia fo I e vivia ia ona o whaatulou le I o pa ia lava e mai le vavau se I o lava I le whaavau ia malole saifua malole langi ma ia o tamanatu le nei tūla ai le I amateina tātou Paul Kalame ia o le ane le puno mai eilo wau I se mea lava o le e mou mai nei Paul Kalame ai la tuu le tā maftanga ne fiafi le tua ma tau whaftaia oe le tua le nei tula fiafi whailoa I fo I lo nu e ala I ala leo penga te whailangi ala ata le tua ai matou te oti ate oe avatu le nei wha moe moe le nei a fiafi ta ma ua mau malie malama o le ao ua o mai fo I le pou liuli le pou Fea ngai lo nu mga luenga e mai se fo I whaiva alo filima. Whanau fo I a o onga e mai se fo I ta mama tina matutua. O lo whaia pele whaiva o tāpua inga I mauta malawa. Ia tu atu fo I lau whainga luenga le atua. O lo whanono manu iso se whata whaitaulanga ua lava le tau suina o le ipu vai o le ola le atua. Ngā ngapa ia ke soani a ila tau. Taime sa ili ai ia ai le nganga oe le tua ina e mau se upu ia a wā fo I lo malo. Whaau le whaalongo lau nu I le nei e fiafi le tua ia whaau fo I le au au nei e whatau waa. Ona o Yesu o wala au atuai. Amene ma amene. Ia natu o le foi ua afale nei vai aso. Ia o tātou mafuta pēa I le anga leo le tua lo na mawhanwhana ia o le oli foi. Ai meise lo na file mu. Ia ai o le a tātou sa o le upu le nei whiwhi. Se wha malosi foi ina ia whapea o na mauai se whiwhia se malamalama foi se mata upu le malamalama iai. Ia o le tātou ngā luenga I whai whatasi. Le fiafi le nei o te fiatala noa I a te oe I le mata upu e tau o le Principles and Orders of Creation. O te fiatala noa I a te oe ini ai a inga, ia po le whaatulanga ina foi o le creation a le atua. Ile upu le principle, ese le tāua, aise a. Oa o le principle lava ia sai ai lava I le amatanga.
E o lava le ora le atua, sai ai fo i le amatanga. Amene. Ile whaamalamla mai nā tiri la o le upu le principle. Ile tolu vai aso talu ai, sa whai eile o ngā sa siok ta mawha le nganga. Mai, sa tala nola i le wingo le upu le principles. Ai ua manai a fo i le whalongo a wā e sea o te whalongo ia i se tasi o whaamalosi le upu principles. Ai ina ua umana whaamalosi le au auna. Ese le te leo le whaamianga sa o maua. Ole memo mua, sa iai fo i scriptures na awina mai. Ele au auna e confirm mai. Le illustrations ia sa ia saunoa iai. Ma ngai ai o mata upu. O tusila ia whaana au mai ele au auna. E whaamatala i pe confirm ai ia le winga o le upu lea principle. Sa o aveina ma o su e iai. Tiro a fo i le whale ma po le ale winga po le a fo i le pitanga i le upu le principles. Ai in a scripture se wha. Sa whaamauti noa a toa le pitanga o upu ia po scriptures ia i le upu principles. Amene. Ai, sa whamanuia i lalo loto, ai sea. Awa o le manai o le kilivanga o le upu o le atua le au auna. Ai, i le tele o tātou, e whai mai tātou e fau le vaenga, ai le se me fau. O mea umalava o le tuspa ia, a mata mai ale tuspa ia o iai. Ai leongi me fau. Ai o te tali tonu ona o le ese interpretations po le whaali liwina. Ia o le mafua anga lea. O lono winga. I se whautuanga mo i tātou e ta tau lava o na tātou malama ma sue i le ke nese mua ma le rua. Tātou te maua i le ano mea. O lo iai te tonu i. Ai ina ua uma ona whaamalosi lau auna lea onga. Ia, sa o komentai fo i aise a. Awa, e leo tele ona malama i ai tangata. Ai, e iai fo i la se tusi i. Po sina maui i o te fiatala no ai e winga i le upu lea principles. O loo maua i le mātei o ono, o lona whai upu tolsfu maltasi. Ia se io i le tolsfu maltol, le anmele su i ai lau tusi. A whai o i ai lau tusi le nea fiafi, ia su i le mātei o ono, o lona whai upu e tolsfu maltasi. Ia se i whapau mai i le tolsfu maltol, o leo ngao lea whamalosi. O loo tau mai ai le ano tonu lava o le upu lea, principles. O le mateo la e ono o lon fai upu e tolsful maltasi le tolsful maltonu. Ia o loo maua mai ai ta wha malosi. A whaila o maua lau tusi, ia ona ta whai tau whatasi la ia. Whai maltus pa ia. O le nei, aua nei o tau pole ma whaapeane. Ni a mea tātou te ai. Ni a fo i mea tātou te hinu ai. A wā fo i mea tātou te ofu ai. Whai mai la i o Yesu. A wā o mea uma ia o mea ia o sa ilia e nu ese. A wā ua sila fia elo o tau ta mā oile langi. E au ngā ia mea uma ia te o tau. Amene. A ia o tau mua isa ili lo na malo malana mi o tonu. O na whao popoina ai lea. O mea uma ia i ate o tau. Amene. Ma ngai ai o le whaitauina a. O le a auto e whaitau tuina. O le nei aua nei o tau popole ma whapea nei. Ni a mea tātou te ai. Ni a fo i mea tātou te inu ai.
Ni a fo I mea tātou te ofu ai. I le whai upu e tolu sfumalua, whai mai. A wā o mea uma ia ua sila fia e nu ese. Mo sa ilia e nu ese. A wā ua sila fia lo o tau ta mā oile langi. E ao ngā ia mea uma ia te o tau. O ngā whai mai lea lea le whai upu le tolu sfumaltolu. O te whatawaina. A ia o tau mua I sa ili lona malo. Malana ani o tonu. Ona whaopopoina atu lea o ia mea ia te o tau. Amene. I le whai tau lea. O loo ia I to tonu ai a inga ia po o le principles lea le tua. O te whatau waina la le whai upu e tolu sful mal tolu. Wai mai le whatalainga Yesu. A ia o tau mua I sa ili lona malo malanami o tonu. E whao popo umai me ia te o tau. O lona winga. O le upu le principle le apply I. O se mea e te whaia ina ia whapea o na tau lau o le wha moe moe. I se mea e te mana oai. Amene. Ma ngai e i o le whai upu le tosu ma tolu. Whai mai. O le principles le iai I. O le mea e te tau ona e whaia momua. Ina ia whapea o na success. Pe manuia le mea lo wha moe moe o lo e tau whai ai. Amene. O le tusi lea. E au ngā tele aisea. Awa. E mawai I ma le priority o tangata o lo whai le lona o langa. Whai mai, e iei tele o tangata o wha priority la tau tele o mea. E iei mea ai, o mea inu, o lava lava. Aisea. A whai mai le, mai whatalai ngai Yesu. O mea ia. E tau te maua lava. E iai lava. Ai whai mai la e Yesu. A ia o tō mua I sa ili le malo le tua. Principle. Sa ili le malo le tua e wha o popo ai mea I a te oi. A ele sa ili le malo le tua. Ele ai se wha o popo I a te oi. E le tau lau o lo wha moe moe. Amene. O te fia tau fo I a te oi le fia whil nei. Blessings in the Bible has principles and orders. Yeah? Every blessing in the Bible has principles and orders. Ale ai ni principles mani orders. Ele ai se blessing. Ai se a. Awa ole principle ole awala lea po ai inga ia te tau mwhai e wha ngā ioi ai se mea ina ia tau lau ole wha moe moe le lei. Ai whai meila ia. Every blessing in the Bible has principles and orders. O principles la ia na whai e le tua mo oi. Ina ia tā ua manuia. O principles, it's not for God, but it's for us. O ia inga ia, e le mo le tua, e mo oe ma ina ia, manuia oe, manuia, amen. Ia, e tā ua lale, e tā ua tele ai a inga ma le whaatulanga ina o le whesili la, mo oe mau le whiawhine. Aisea, awa o lau tali ai, I le vai taimile nei, ua tele o na whesui ai e tangata le tūlanga o le tele o mea na whaia e le atua. Aisea e tā ua tele ai a inga ma le whaatulanga ina o mea. Aisea, o le tali, awa I le vai taimile nei. Ua tele o na whesuia I tangata le tūlanga o tele o mea na whaia e le atua. Amen. O le whataita inga. Ina ua whaia e le atua le urua I tangata. O le tamā ma le whawhine. O le tamā loa ma le whawhine.
Fai mai ngai ai le ora le tua na fai ai le tama matina. E iai le whaatulanga ina na whaatulanga i le tua le tama malitina. Ai ina vai taule nei. E lo toi pose lilo i la o tau sila sila ma le mai moa ma le whaalongo fo i lunga o tala o news. O le tele o malo ua legal le ulungali tama ua legal fo i le ulungali tini. Ai leo le mea lea na whaia e lea tua. E leo le tūlanga lea na whaia e lea tua le tamā malitina. Ai sea, aua foi, o le tā ua le mea lea. Ua divine le oda lea na whaia e lea tua le tamā malitina. O le mea nai whaango noa i tele lea tua, ai sea. Langa e lea ngā le oda, ua divine le oda. Ua pa ia le ora na whaia le tua, ua matua ato to le ora na whaia le tua, ai sea. Langa ua involve vai le tua. Hell, we have something that God has. Ai sea, langa foi, we have something that God has. Wai mai ina ua whaia le tangata, na whaia i le whatusa, ma le likeness o le tu. Amene. O le mafuanga ua tele ai le whawhitauli nei vai tau, ua tele ona te sui e tangata tūlanga o mea na whatūlanga i le tua, o le malmalama. Lack of understanding, o le ana winga. E ta tau o na tātou toa anga e whai tau le tuspaia. E ta tau o na tātou sue, e ta tau o na tātou sue pea, e ta tau o na tātou study, ma study pea. Wha ngā i eile nganga pa ia o lea tua lea wai te tonu i ate oe. E wha ailoa i ate oe mea uma, e te mana o te malamalama i le fionga lea tua. E mana o le tua e te sue atu i ate ia. Mai loa ia. Ai sea. A wai le mana o le tua e wha le tonu lo tangata. O le lack of understanding o le mea le o sili ai ona tele le wha le tonu i le vaitau nei. Whai mai lau sea. Fetalai le tua lo nu. E le o ki Apollo le fa le tonu mai o tō. O le ai o se malamalama. Lack of understanding. Ai o kele o kākou. E whai ama tu wai le ti Apollo. E whai matu wai le ti Apollo. Ai sea. Langa fwoi te leo malamalama. Oe ia te oe. E te leo malamalama i principles. Te leo malamalama le ora le tua. I la whiawhil nei. O te wha malosi i ate oe lo ta māmalo tina lo uso o lo utua whine. Tango e whai tau le fionga le tua. Matua whai tau. Matua sue. Study e la fionga le tua. Pese a le fina ngalo le tua. Ai po le a foi le wha tūlanga ina e le tua. O mea uma i tuspa ia. Amene. Aola ina e whai tauma e malamalama. I principles ma ora sa le tua. E whai ngō fie foi ona e malamalama i le tuspa ia. Amene. Whai ngō fie ona e malamalama i tuspa ia. Ia o le a whaasolo tato polkalame i le manatu au tuo tato polkalame. O le principle. So se mea lava e create, pe whaia e le tua. E always lava e whaongai le tua principles ma orders for our sake, not for his. So se mea lava e create, pe whaia e le tua. E always lava e whaongai le tua principles ma orders. Ina ia manuia oe, ina ia manuia ai fia i le tua. Amene. O le mea momua, a whaila
A whaila o le finangalo le atua o lea, o le aia whaia se mea. A whai o finangalo le atua o le aia whaia se mea. E mua o na talanoa le atua i se mea sila fia le atua, e mawhai o na whaatino ailo na finangalo. Ina nei e le malama o te toi whaitau tuina. Me mua. A whaila o le finangalo le atua o le aia whaia se mea. O le mea mua lava. E mua o na talanoa le atua i se mea e sila fia le atua. E mawhai o na whaatino ailo na finangalo. Ia. Whalongo le mai o alewa amatamata le ta illustrations o le polkalame o le ta polkalame. O le whataitainga. O le whataitainga mua le alwak. A iesau peni tusi lalo. A wa lo iai fo i lau tusi pa iai te sa ili iai. Amene. Ina kene se mua o lona whai upo sifun martasi. Whai mai, o na whetalai mai le o le atua. Whai mai le whai upo sifun martasi. Sua iai lau tusi pa ia. Sua iai ta tusi pa ia e whaamaunia ili me le tati pa ia le whiawhi nei. Ile kene se mua o lona whai upo sifun martasi. Whai mai le whai tawina o le fionga le atua. Ona whetalai atu leo le atua. Ia tupu le vau mua mai le ele. Amene. Ia whangaka inga. Whamele fionga le tua. Ia tupu mai le vau mua i le ele. Ia tupu mai le vau mua mai le ele. Ole. O i lea ua whai ai le ora le tua. Ia maua mai wai uma foi e sua iai. O i le ua wha ngā i ai le ora le tua. O le tua na whai mai lava le ora le amatanga. That's how he creates things. E rani orders. Pai mai lola ia. Ia tupu mai le vau mua mai le ele. O le ale me le ua tala noa i le tua. O le whai lo mai i ate oe. Le tūlanga na ia whai ai mea. O le vau mua. O se vau e le titi. O se vau whatoa tupu wa e lono winga. O lai tupu ilunga o se ele le lei. O se ele pei o se top soil pei o tātou whai waina. Lono winga. O le vau mua e tupu mai i le ele le lei. O ngā wha solo lola i o polkalame le tua whai mai. Ia tupu mai i le ele la awafu. Oda. Whai mai. La au e aina o na fua. Amene. Folo mai ka polkalame. E fua mai fo e tai tasi malo na winga. Ia te ia o na fatu i lunga o le ele. O le ki o le tā ora lea. O le vau mua. O le vau mua lea e tau mai ai. O le ele lea e le vau mua. E malulu. E tau o le top soil. Kei lo o le top soil. Whataita inga. A tau le top soil. O le soil lea e tuu ia i lunga se mea e te toina. Ai se a. Anga whai ngō le top soil. Lono winga. E ola ngō fia i se mea e te tō. Amene. Ia whaso solo. O le ale mea le sa whetalai i eile tua. O le whisili. O le ale mea le sa whetalai i eile tua. O le asa utali. O la utali. O le ele. Na whetalai le tua i le ele. Whai mai. O na whetalai mai le o le tua. Ia tupu mai le vau mua mai le ele. Lono winga. O le mea na mana o le tua e whai lailo na whinangalo. Ngā lai o na tautala pe whetalai le tua i le a. I le ele. Amene. O le whisili e lua. O le ala le mafua anga o la au umaia. O le ale mafua anga o la au umaia. O la utali iai. O le ele. Amene. Ai o i. O lo ta oto ai le principle o le whai upu lea. O le whisili la iai. O le a se principle po se aia inga mo la au ia ina ia manuia.
O le a se principle o ila au ia te tau ana whai, ina ia ola pea, ma ia manuia. O le a sa utali iai, o la utali iai. Ia iai sona piitanga ile ele i taimi uma. Amen. Kei loa ngā ua confused. Ai o le principle lea. O le principle lea ina ia ola le la au. O le ale me taun whai le la au pe a mana o ola. E stay connect i le palpala. Amen. Lona winga ia. E stay attached i le soil ina ia manuia ai. O le principle ngā le mea lea. Whai mai. A fia ola le la au. E pipi i le palpala ina ia ola. A e kango sei le la au ea. Ua le ola. Ua pe. Aisea. Langa fua i la ua le usita i le principle le whai mai ia tuspa ia. Whai mai tuspa ia le matai o i ono. A ia o tau mua i sa ili le malo le tua. That's a principle. E whao popo mai ai mea ia tau te mana na oi. E wha pēr fo le la au. E ta tau o na nofo le la au e pipi i le palapala. Aisea, a wā na whai mai i le palapala. Nā ngā wheta lai au le atua ia tu tupu mai la au ia mai le palapala. Shum! O la e la au. O le ale me tupu mai la au o le palapala. O le ale me manuia i le la au. Ia ola mai ia tupu pēr. Ia pipi i le palapala. Stay attached to the soil. Wā, kau maua mai, follow mai, o le tāua lea, o principles ma le ora lea tua na amata mai lawa le amatanga. The creation of the world, maka mai ia principles ia lea tua ma, ia ma oras. Ia, o le whai upu ngai sfumatas, kako waku le whai upu lua sfumalwha. Tātou whaasolo atu i le whai upu e luas fumalwha. I le whai upu e luas fumalwha, tātou whai tau iai su e elau tusi, tātou whai tau whaatasi iai. Whai mai whai upu e luas fumalwha. Ua whetalai mai fo i le tua. Ia te tupu mea ola mai le lau ele. E ta itasi malona winga, o manu vai wha, whanua, ma mea whetolofi, ma manu vai whao le vau, e tai tasi malona winga, i le ua wha pe lava. Amene. O le ale mele ua finangalo le tua e whai. O le finangalo le tua ia whaia ni manu. Amene. Ia, o mangu lai mga ole kue whai. O manu fo ia ia ua povi, o oti, o mamoe, o solofangua, o elefange, o lionga, o tigers, o mea tua lo pua, ia o taifau maile, e whapena o le mea ngā. O le mea ngā le tala noa ile atua i le whai upu e lua sikun malwha. O le fasili. O le a le mea na wheta lai i ile atua. A e toi whai tauina le whai upu e lua sikun malwha. O le a le mea na wheta lai i eile atua. Ai ilau tali iai, o ngā e mau le whai uporusu malwha. Whai mai le whai uporusu malwha. Ua wheta lai mai le atua, ia tu tupu mea ola mai le lau ele. Amene. O lona winga. O le wheta lai ngā le atua. O mea ola uma lo i le lalolangi. O le fasiri au mai whea. O mea ola uma e o mai, na ola mai le lalolangi. O whea na o mai ai. O la o tali i ai. A whai wa e tali mai le kaimingei i la o fasili. Na o mai le lau ele. E sa o lau tali. Ai au la o waluatu i a te o i sesi tu e whaalau tele ai le mea o i lau whingalo. Whai mai, o lau tali i ai. O whea na o mai ai, o lau tali i ai. Na o mai le mea na wheta lai i ai le atua. O ngai sa o lau tali pe whai mai o lau ele. Ai o lau tali atu whapea. Ina ia iai fo i sesi tu e mwhai ona e
tala noa i ai. O la utali i ai, na o mai la au uma ia i le mea na feta lai i ai le tua. O lono inga, e whape whea la o nga maintain pe ola la au ia. E whape whea o nga maintain manu ia mea ola uma ia. E whape whea o na ola. O le vaenga la lea, ese le, e complicated fo i lea. E o le winga la tala. E te tau ona le leile wha malam la maina. Ina ia malie lo loto. O le fesidi la de, whai mai. E wha pe whea la ona ola, pe maintain la auia. O ia manuia, la tau ina ia ola. E wha pe whea ona maintain ia manuia ina ia ola. O le asa utali ai. O le tali o le fesidi lea. It's very complicated. O le ala winga o le whamtalanga. Awa, o manu umai na whai le tua. They are all 100% dirt. O manu uma na whai le tua, they are all 100% dirt. Palpala. E whawhiwhea la o na ola pe maintain manuia ina ia ola. E follow mai po e confused. Follow mai te titia uma kapo kalame. E ola mai lava manuia mai lea, mai le lau ele. E ola mai lava i le lau ele. Ai sea, langa o le lau ele na whai ai la tau. La koe whai atu. Na ola mai lava i le lau ele. Awa o le lau ele na whai ai la tau. Amene. O le fesili, e whawhiwhea, how? A sila i ai fo lele e eile TV ngai sa wale channel e whapea Discovery. O le maa ngai ia. Mata ila e pokalamena. E te wa ai e toe ai lava tu lole ngana. E koe ai lava ele simangu. Ai sea. Because mataulia foi o animals uma is 100% dirt. E palpala, wanga whekalai le tua ele, il palpala. Ai kukupu e mangu. Just came out. Whekalai ya, tupu mai. Ele eisen se mea foi mai whangau mai la i o le mangu. Whanau mai le mangu whang. No, whamatis pa ia. Inga o whekalai le tua, e manga e whai mangu. Kala ngolo le tua ele ele. Whamai ngā umanga whetalai lea tua ele zoom sau lunga mangu. Vi ia le li. Vi ia le muka kia lea tua Kolongo winga. E wa ai ngai la i le pokalame lea e vai se lionga. O mea e en lionga o lesi manu. E wa ai ngai aka alo mai se lionga po se pulmakau. Po e lionga ia po se oti. Ia po le alawangi mangu. Po le tia, e koe whaia i al mea kausami e lionga, ai sea, langa they have to, e o mai le palpala, e ola fo i la tau i palpala. Amene, e ola fo i la tau i palpala, ai vai le aeto, sila i e fo i se aeko, a lele mengi da aeko, e lo mamau atu ale aeto lea, le pray, e la kuale aeko piki, ai sea, langa o palpala, ale aile manu e pe ale aile manu le aso lua aso tolu aso ke loe e pe le manu ai sea nga create mai le tua le palpala nga fai le tua le palpala o lono winga ina ia ola le manu e tatau ona ai mai i le palpala o le si foi manu o le palpala e te tau fo isi kai mi o ma whao ngā kako logic. Ai sea, o isi la mangu, a o kako iai ai le whai upule a lusu malwha, o isi fo i manu, la tau te aina plants. Po la autotō fo i au aia, langa o le plant fo i ngā sau mai i le palpala, ngā sau mai le ele. Ai whai tawina le whai upusu maltasi. O le mea ngā laka o mai e plants, o whea mea ngā sau ai,
sau ile ele. Ai no fai le tua me ola po manu. Fai mai le tu, fai mai na tala no le tua ile lau ele. O ese le upu. O fa popo le lau longo winga. O se mea te le, o se mea lau tele. Amene. O lono winga e fa fefeanga ola le mangu. E maintain ai longa ola. E koe ai le simangu. Lono winga. E ta tau o na tatou malama i le principle le tua ma le mea e mafua mai ai. Amen. Ia fa solo. O mai lo el tatou fai upu. Fai upu lea. O te fia tala noa ia te oe wai. E ese fo le mana ia. Su e lau tus pa ia i le kenese ana mua le fai upu lua sifu ma le ono. Su e ia i lau tusi i le lua sifu ma le ono. A maua lo fai lau tus pa ia. Ia ona ta fai tau fa tasi lola ia iai. Fai upu lua sifu ma le ono e fa pelon fai tau wina. I nā tātou whaia ia o le tangata i lo tātou whatusa. Ia fōlinga ia i tātou. Ia pule fōi i lātou i o le sami. Ma manu whelelei. Ma manu vai whā. Ma le lau ele uma. A toa ma mea whetolofi uma e whetolofi i le ele. Amene. A tātou wawa ai i le whai upule a luas fumaleono. Quote. Whai mai ona whetalai ane leo le tua. Amene. E leo tala noa le tua i le lau ele. E leo tala noa le tua i le sami. E leo tala noa le tua i le ele. E leo tala noa le tua i le vani munimu. Ai o le ane me le tala noa i le tua. O ai le tala noa i le tua. A ngai ka umai e ngaka. O le asa utali o iei. O la utali ai. O lo tala noa le tua i a te ia lava. Amen. O lo tala noa le tua i a te ia lava. Whamai le tua. I nā tātou whaia ia le tangata i lo tātou whatusa. Ia wholinga ia i tātou. O le fasili la. O ai le tala no i ai le tua. O ia lava. God spoke to himself. La le paulava lea o le product nga whaia le tua. Ma tala no ai le tua i a te ia. E whatever is in dirt is in plants. Whatever is in dirt is in animals. I mean, whatever is in water is in fish. Whatever is in God, is in you. Fataua fai upulea. Whatever is in dirt is in plants. I say, nga fai mai ele plant i le dirt. Whatever is in dirt is in animals. O le ane fai mai e man, o le lau ele. Whatever is in water is in fish. I say, langa foi na fai mai le ia i le vai na tala noa le tu ele vai. Fa men kala ngole tu ele vai fa nau mai le sau ele ia. Amene. Ai, nga le paula vale le product na fai le tu fai mai. Whatever is in God is in you. Ya, o te loa na o confused fo ilo ma fa po la me le tu ia te oi a. O le me tonu ana le no fai atu ai. E ta tau ona tātou study le tusipa ia. Ina ia tātou malama i le atua. Ma tātou malama ia i tātou. A e fia malama la po o ai oe. A e fia malama po o ai oe.
Get to know God. Get to know Him. How? Study tuspa ia le tua. Alu le tua, get to know Him. Kei lo, la foi fia wha masani mai le tua ia te oi. E ke whiua ka kalo le kua 24/7, a le masangi le tua ia te oi. E le kali mai le tua. You must get to know God. Amen. A e malama lai le tua. E te iloa ai o lo tamā. Ai malama le tua, e ke loi le tua lo tama. Aba, o le ale winga o le sauce, o le a, o le mafuanga. A whaila o ia o le tama, po le sauce. O lo no winga o i tā ua oa, o oe mau o resources. O le ale winga, lo no winga o oe mau o le atalii, ma le a whawhine o le atua, ai se a. I say me wa finai matali o ele tu. Because whatever is in dirt is in plants. Whatever is in dirt is in animals. Whatever is in water is in fish. And whatever is in God is in you. If I fear. Fai mare kene se mua o fai upolusu male ono le sata to fai tauina. Let us make man in our image and our likeness. Amine. No winga ya. E ta tau o na tātou malama i o tātou tangata. E ta tau na malama i mata upu lea awa. O le mele o tā uai oi o le atalii ma le awhawhine o le tua. Because what is in God is in you. O lea, o lo tala noi le image ma le likeness o le tua. Awane e whatamala i ai. E, o le kele lava ngā luenga te apolo le whai. O lo tau whai al te apolo e convince oi. O lo kau mawhai le ke apolo e convince le langi. We are nothing but flesh and blood. O le mea ngā te apolo le tau whai le langi ngai e whapongi salo mawhawhau ina ia awane e malamalama. E te malamalama i le tua. Ma le mea na whai ai oi le tua. O le mea ngā le tau whai le te apolo e whai. E convince le langi. E convince le langi wha mai ke apolo. O kou, ua na o le a, na o le flesh ma le blood. O le te apolo. O langa philosophy ngā. That's his philosophy. I say, because that's the way he is. Ai, ao ngai lai na i malamalama i le mea na sawai, ma le mea na whaiai oi le tua. Kei lo oi, the devil's greatest fear is for you to discover who you are. O le makua whewhea ki apolo ia ki oi pe ai discover inga. O oe na e sau mai i le tua lea. Amene. The greatest fear is for you to for the devil to discover is to discover when you discover who you are. A e mauti noa ia te oe, e te mauti noa na whaia oe le tua le image ma le likeness. E makua whewhea te apolo le atu ia te oe, ei sea, because you understand you. Wa e malamalama ia te oe. Mai, oe ke pipole, as long as you know God, as long as you know who created you, you have no problem. Wai mo fear fo inga whea ki apolo. Wai mai la le salamu le anga o whaitau wai. Wai mai le salamu le po le valu lua ia. Wai mai le tua. Ua ia whapea o na whaiane, o tou o whanau o tou uma a le sili ese. Mai o tou uma, o ko uma o whanau o le sili ese. Ai o whai upo lima ngai whai mai ai. Ai ona o lo lātou le iloa, e le mawhauwhau i lātou e le malamalama. O le ala le a sa whawali pe ai i lātou le a, i le pouliuli. Amen.
ile e mai fai upo lima sa namo lea ai ona la tau te leiloa e le o malama la tau te le ma fau foi i la tau fa mai la i o fa manga fai tau o le ala le e sava vali pe ai i la tau i le pouliuli lo uso ma lo tua fine nei fiafi lo ta mama lo tina pa anga foi masani o lo fa fonga mai nei fiafi o le tatou po kalame lea ia e malama i le tua ia e malama i le principle na fai ai me uma i le tua mai lava i le amatanga ina ua uma ona tapena i le tua ke ngese mua ma le lua o principles na fai uma i le tua o orders na fai uma i le tua a e malama i ai e te malama fo i awala fai ai o i le tua e fai ngō fie fo i a te oe ana e te atu i le li le lolangi o le li le lolangi le sau fai mai ua o i tātou ua nao ni a nao ni tino ma le toto fai mai o kako flesh o me meo ma le toto ai le ai o tātou e special o oe mau e special o oe o le resource o oe o le atali o oe o le afufine na fai ai le atua longa in his image and his likeness. That's what we have. Olo nima, a faila o le likeness o le atua na fai ai oe fai lo uso fai lo to fine fai lo te mamalo tina. Ia o kei ka ia. O a eita iai. O a eita le likeness ma le image o le atua. O nei ngalo ia te oe na fai oe i le image ma le likeness o le atua. Ua te tau o nei ia te oe characters o le atua. Winga wa ai o le atua. Fua le nganga. Amene. Ia, ele nei a fiafi o le tātou po kalame lea. Whaamalo si au ai fo ia te oe i le nei vai aso i lau savalinga ia, ma e alu e whaitau le tusi nana watu. Ma e sanga whaitau ai wa ele lama so malama i se whaitau mistasi, whanua, whatonu, whalima, to a mau ai so malama. You have the Spirit in you. You have the Holy Spirit in you. E whaamalo lama le ngana pa ia, o le tua ia te oe winga o mea ia. Amene. Ia. Samoa, o le tāpō kalame le ne fiafi. Toi whailoa i fo i le vai asu fou, i le solungu le vai asu fou. Ai ia whamanuia lama le tua e lau whasausaunga Samoa le ne fiafi. Whaftai fo i le ki maima mata mai le tātou pō kalame. Whamanuia lama o tau tamam tina matatua. Whamanuia fo i le whanau ia o onga, e mai se fo i le awhai ngā lue ngā le tua. Ia e puno mai lo wao o le a whakumatu i taha ua si talo. I o wao au o oe o le atua o atua o oe na e whaia mea uma, e whaia i lo fina ngalo le atua. Ma ua watu matou watu le nei a fiafi le atua e ala, i le nei ala leo le Global Kingdom. A watu ia te oe le nei a fiafi le atua, whaftai ngang pa ia. Sa mai mo mai lo nuu uo fo i mai masani o paanga. Ia, o se upu ina ia whapea o na pau i te tonu o se ele lei ina ia tupu ma i ola. Ia ina i foi. Ia o ngā foi mo le ola tau mo whai o i tātou uma. Ngā pa ia, so swani i lo nuu, so swani i a Samoa, mai se foi au whai ngā lue ngā tofia le tua. Ia, whapea fo i le sunga ia mai, le whatum sili o le Neipol Kalame le tua ma le Nei TV, whamanuia ia te ia te mā, ia whailoa pe mea e whanelei atili ai le Neipol Kalame, sio te mām sio tina whale nganga, ia whamanuia ia te ila oe malolonga o le nei fiafi. Ia e tu mau pe ia te oelevi inga o na o Yesu. Amene ma amene.